Che comandante? Ajde, slobodno. Ajde, Inđu. Pokrivaj, Inđu. Čvoro, dva policajca da pregledaju prostoriju u kojoj će provjeriti da li u njoj ima oružja i radnih sredstava. Dobro. Vous avez tous remis vos armes au râtelier. Je demande à ce qu'un de vos soldats et deux des siens vérifient. Oui.